जों जोबोद गोजोननाय थाबाय नैबे हा फाट्टाखौ मोननायनि थाखाय नैबे दानि प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारा खम समावनो खम सम थाखा फैसाजों जोंनो दिनैसिम हा फाट्टा राननानै होबाय बिनि थाखाय जोङो प्रमद बर' सारखौ धन्यबाद होनाय जाबाय आंनि गोसो सिंनिफ्राय। अगाडिको सरकारले त अब दिएन हैन, माटी पट्टाहरू दिएन, पैसाहरू उठायो, कति अब दिएन। अगाडि त कति वर्ष भइसक्यो दिने भने पाएन हामीले। अब अहिले चाहिँ हामीले पायो, हामीलाई खुसी लागेको छ हैन। यो माटी यो पट्टा यो पाएर पट्टा पाएर हामीलाई खुसी लागेको छ हैन। अनि प्रमोद बडो हैन सरकार, उसको लागि चाहिँ हामी धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई यो कागज दियो, माटी पट्टाहरू दियो हैन, उसको लागि हामीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सरकार दो मटी हसा रिया पटाई एमोआ मेन कते रोड़े तहना मेनखाय पैसा उठाव के लिया पैसा उठाव कते बाय कमी दाड़ेदा नितो नी प्रमोद बड़ो सार तिंगुयन खाय नुई नियते आलिया मटी पटा 2 बछर हुयुग तेगे मटी पटाई एमावा लिया। ओना लगे ते प्रमोद बड़ो सार धन्यवाद एमाय कना।